अहनबद मरोइब पाव पिजरी कमल बाबू मांगखिबगी मतंगदा ngasi नुमित मंगानी फावबगी मनुंगदा स्टेट कैबिनेट मिफम फमगदबनी हिंगना पुथोकपा ngamdrabadi leimokongdagi आर्मी कैंप लौथोकपिगदबनी हाइना जेएसी न डिमांड तौरी लाइस्रम कमल बाबू की लंगला लंगिन पुथोकनबा मणिपुर हाई कोर्ट न सेमखिबा कमिटी की स्पॉट इंक्वायरी चथबा होख्रे केस असिगी इंक्वायरी रिपोर्ट डिसेंबर 13 दा पिसिलबा याना लेई अमदी मखोंदगी होना थबक पाइखलकलबा मतमदता ट्यूबरकुलोसिस हाइबदी टीबी लैना लमदम असिदगी मुथतपा ngамगने हाइना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन हाइख्रे ISCOM मीडिया न्यूज में ताबरीब सिंगबाई तोमथिंगान मन तराम नोक्सेबगा लोइनेना हौजिक पुंजा सिफावगी पाव सनुकन पिजरी लाइस्रम कमल बाबू हौजिक फावबा लैंगाक सिना पुथोकपा ngamदना लैरिबा सिगी येंगलगा ngasiदगी नुमित मंगानी फावबगी मनुंगदा स्टेट कैबिनेट मिफम फमगदबनी हाइना कमल बाबू मांगखिबगी मतंगदा सेमखिबा जॉइंट एक्शन कमिटी JAC ना लैंगाकता थमलकली ngasi लेमखोंगदा संगसिनखिबा वाकत मिफम अमगी मनुंग चन्ना JAC की मेंबर अमा ओइरिबी लौरेंबा मनिताना हाइखिबदा ngasi JAC asiga Manipurda leiriba civil society organization kayaga mifam mafomki hariba mifam aduna haukiba laukiba warib amagi matungina hariba cabinet mifam aduna laisram kamal babu bu fangnaba thigani hingna puthokani haibagi thajaba JAC da pigedabani karigumba lenga asina kamal babu bu puthokpa ngamdrabadi leibakongda leiriba GOC 57 mountain division asti mafam masidagi kudaktagi lauthokigedabani haina demand tawki कोई JAC की साइट की अमदी कोई मणिपुर की CSO की साइट की पुंजलगा मणिपुर लेरिबा कोई मणिपुर गवर्नमेंट सिदा मिट मानी की मनुंगदा कोई कमल बाबू मांगखिबगी मतंगदा कैबिनेट मिफम फंबियु अदुगा कैबिनेट मिफम सिदा कोई कमल बाबू सि फंगनी फंगनब थीगनी अदुगा पुथोकनी हाइबगी हिंगना पुथोकनी हाइबगी कमिटमेंट अमा पिबिबगा लोइनना कोईदा कोई JAC अमदी कोई मणिपुर मियामदा सिनबियु हाइबसिगी पोट प्रेशर अखोइना डिसीजन लौजे कईगुंबा कमल बाबूसी थीब फंगदना मफम खंगदना मांगखिबा तारगदी हजिक लेरिबा 57 माउंटेन डिवीजन असी अखोइ मणिपुरदगी नत्र अखोइ मणिपुरदगी लेहंदबा मोइजे चलहनखिबा हाइबगी लेमखोंग एरिया सिदा लेरिबा 57 माउंटेन डिवीजन जी लेहंदबा हाइबगी वाफम से अखोइ कैबिनेट थमजनी हौखिबा थागी तांग कुनमंगादा लेमखोंग आर्मी केमदगी मांगखिबदगी हौजिक फावबा थीबा खंगदना लेरिबा लाइस्रम कमल बाबूगी लंगला लंगिन पुथोकनबा मणिपुर हाई कोर्ट ना था सिगी तांग अहुमदा सेमखिबा खनबा कमिटी ना ngarang स्पॉट इंक्वायरी अमा तौदुना कमल बाबूगी लंगला लंगिन थीबा होख्रे पनबयाबदी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी अमगी सुपरवाइजर ओइरिबा लाइस्रम कमल बाबू लेमखोंगी आर्मी केमदा थबक येंगसिनबा संखिबदगी थीबा खंगदना लाइरखिबनी हाई कोर्ट के ऑर्डर सिगी मतुंग इनदी कमल बाबू सखंगदबसिंगना फाखिबदगी मांगखिब्रा नतगा मसाना मफम अदुदा चेनखिबदगी मफम अमदा चेनखिबदगी थीबा खंखिदब्रा हाइबदु थिजिनबा कमिटी सिगी सेमखिबने हाइरि कांगपोकपी की डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट महेश चौधरी ना लुचिंबा कमिटी सिगी मपुंग ओइबा मेंबर सिंगदि कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के SP मनोज प्रभाकर SDC CS हेफा इम्फाल वेस्ट के SP शिवकांता अमदी 57 माउंटेन डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर नि ngarang chathakhiba sport verification adugi matung ina committee asina laisram kamal babu ge imung manunggasu unaduna wari saki committee asina semba report ching tha sigi tang 13 da chathagadaba mathangi hearing da putholagane hairi makhongdagi hona thabak paikalaglaba matam khaktada tuberculosis haibadi TB laina lamdam asidagi mutatpa ngamgani haina health and family welfare minister Dr. Sapam Ranjan haikre wafam asi ngasi state asigi district tarukta पैकेट करबा इंटेंसिफाइड 100 days TV कैंपेन होदोपगी थोरमदा महकदा फोंदोखिबनी नेशनल TV इलिमिनेशन प्रोग्राम अमदी नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर सिंधुना ngasi होटल क्लासिक ग्रांड ने पांगथोखिबा कैंपेन असि के होदोपगी थोरमदा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन हाइकिबदा TV लाइना असि मतम चाना लायंगलबदी लायंग बंगंबा लाइना ने हाइबगी पाउजेल असि मियामना मरिक चुमना खंगनबगी पांदमदा कैंपेन असि पांगथोकपनी कैंपेन असि मरुइना स्टेट असि की TV नाबगी चांग वांगलिबा डिस्ट्रिक्ट तरुक हाइबदी इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट कक्चिंग कांगपोकपी चुराचांदपुर अमदी चांदेल की ओइना अखनना पांगथोकपा थोरम अमखकनी
स्टेट असि मनung hanjinba mafam singda laina asi lakshinabagi matangda paikhalakliba thabak thorum singda थेंगनरीब खुदोंचादबसिंग असि अखोइना कुपना येंबा अमा चंगी लाइना असिगी स्क्रीनिंग चथबदा मथौ ताब खुसु कुलाई सिंगी फिबम अखोइना कुपना येंसिनबा मथौ ताई लाइना असि खंगदोकपदा यामना मरु ओइबा खुलाई अमा ओइरिबा एक्स-रे मेचिन सिंग असि स्टेटना चलाइबा हॉस्पिटल अयामदा लैरमलै अदुबु कुमजा लिसिंगनि कुनिथोइदा लैंगाकना पायलट प्रोजेक्ट अमा पाइखतुना थबक पाइखत पाहोरकपदगी ngасidi tongan tongan ba laingaki hospital yakhe humdoida matamga chanaba afaba makalgi x-ray machine sing asi thambangam laiki masina ngasidi tv laina thengna bagi lanjang ngasida chauba ngaklo omo oiri tv laina asi mapung fana laksin bahaiba asi khwaidagi maru oiriba grassroots level da niktina thabak paikhat pa mathau tai haiba wafam minister na thamki लेबाग असिगी खंगलबा डिस्ट्रिक्ट चहुंग निफु तरेता टीवी लेना हंथनबा अमदी मसिदगी मी सिबगी चांग हंथनबगी पानमदा केंद्र लेंगाकना पाइखतपा नुमित चामनि चुपना चथगदबा कैंपेन थौबाल डिस्ट्रिक्ट तसु ngasiदगी डिस्ट्रिक्ट असिगी डिप्यूटी कमिश्नर अहंतेम सुभाषना मोबाइल मेडिकल वेहिकल अमा लमथादुना होदोखरे नेशनल टीवी इलिमिनेशन प्रोग्राम थौबाल सेंटर सिंदुना थौबाल डीसी के कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकबा होदोकपगी थोरम अदुदा डिप्यूटी कमिश्नर थौबाल Chief Medical Officer Thobal Dr. Y Nokul District Malaria Officer Thobal Dr. Lalit Kumar na mathang sina atuiba mithung thoram mapu amadi akhanaba mithung singone saruk yaki hokdokpagi thoram aduda nungge waral pireduna District TV Officer Dr. Y Samen nai kibada WHO na lakliba kumja lisingani kunthra da malemgi leimaidagi TV leina chadaga marfu sangda hanthanaba amadi leina asina sihenba migi maching chada marfudara hanthanaba thamliba pandam madu India government na chahi manga ngangkhatna pangthoknaba panam thamli numit chama supna sathagadaba campaign asigi maruiba pandamdi TV leina naraba music paktakna na test tawduna masak khangdokpa makoibu matam chana treatment piba TV leina na naraktanaba section thorang lokat pana chingba thorom singyauri ngasigi campaign hongdokpagi warol piraduna deputy commissioner Thobal Ahandem Subhasna haikibada ngasidagi horaga numit chama ni supna sathagadaba campaign asi maruina India government na lagliba kumja lisingani kunmanga da thamliba pandam haibadi TV leina narakpa migi masing hanthanaba amasung masina sihanbagi chang hanthanabagi thamliba pandam madu fangnanabani leina asi pakpra haina yariba makai mi masing yamna test tawthokpa leina asina naraba mi singbo hidak lanthak amadi balance diet matik chana pibana singba si campaign asigi maruiba thorangni haina mangna makatana phungdokhi ngasigi thoram adugi saruga moina deputy commissioner Thobal Ahandem Subhasna luchingduna TV leina muthatnabagi wasak chulominaki ngasigi thoram aduda National Tuberculosis TV Elimination Program Thobal Center ki coordinator Thongam Stephen staff sing amadi asa worker sing ju sarugaki sukui rabake no sing asi bauta pa eliminate to ngam da ba da somdadi India government ki di TV gu Bharat 2025 ta oini na law tho lai grabani adu busum ai koina mamang da su sumu da koi ki normal program oini de dum chamchan ba do hojikti amna kedan intensify taraga mali 2025 ki kenoji yapuni na 100 days ama sida program mayam ama taraga koi districts da so koi one holy was one holy ba area se fukat na ba na tarpa kenone campaign sigi maru ba goal ma sa hack ra koi ki anova case koi ki detect to na ba na ba detection se test to when handling detect to when ni koi na test sudo to draga detection le roi le train ko te ne ba do detection ai koi lising manga to ba lising tara to ba ama khak phang ha ga di ai ki kilo do khari ne ba do lising ama khak sam khak to ba ama khak phang e di ya da ni na he na detect to na ba na ba District Health Society Kaksing National Tuberculosis Elimination Program no sinura numit chama sumna sathagadaba intensified campaign on TV elimination program Kaksing District ke Deputy Commissioner Rohit Anand na ngasidagi hogdokre DC Kaksing ki conference hall da pangthokiba toram baduda DC Kaksing Rohit Anand CMO Kaksing Dr. Thaudem Rajen Kaksing Municipal Council ki ward number 4 ki caretaker councillor P Sanahal nam akhanaba mitung singone sarugaki Tormaduda DC Kaksing Rohit Anand na haikibada Laivaga sidagi TV muthanaba government thamliba pandam masi mai pakhanaba Kaksing district lairiba medical department gi staff sing CSO sing club sing na loinana miyam puna hona minaduna district asida TV lehlagum si haiki ngasigi thoramadugi manung chana district asida chathagadaba next day vahan DC Rohit Anand flag off tawki
Ibudau Thogalu, Manipur University Campus, Lions Club of Kanchipur Palace, Amadi, Manipur University Health Center, na Basigong Primary Health Center, Gapuna Kuzam Naduna, Nomagi Oiba, Free Health Care Mamang, Nasipang Tokre. MU Water Supply Manak Talaiba, Ibudau Laikon, the Pangtokiva Free Health Care Madugamani Ledana, Lions Club of Kanchipur Palace, ki President Dr. M. Nodia Chana Haikivada, MU ki campus ki family sing, Lions Club ki members in the Narakpayaba, Lena Sing Kandu Payauna. Health check-up ki kudong chaba pinabagi panamda ngasi kem masi pangthokmani loinana khudingmak nada yektana laiminasi haiki kem masi da mioi chamarobda medicine ai amadi dental yauna tongan ton ba laina layong sing khangdoknaba Krishna diagnostic higi makada test tawbi kudong chaba su fangan ki baga loinana hidalang tak sing chu lemna fangan ki Lions Club of Kachipur Palace aduga ibudong thogon loop amadi Medical Center Health MUP sina collaborate tawraga aduga khoi ki PSC Basikong ki mateng lawjaraga khoi ngasi ki health camp si chathajabani ke maroi na khoi kining si campus ki family mayam amade khoi Lions Club ki family sing se lairiba sing se da khoi free checkup aduga luna maduda darkar oiba testing se pihanba hadna ki enduda tawjabani akoi Krishna Foundation na piba test 103 level to Manunga, 56 days kumade koi effort of jari, the high sing se koi free with the Vijaraga, Mayami Kudong Chava, se koi doorstep to Pangan business. Sri Suvakumar Memorial Trust na Wangji Women and Girls Society WWGS Chawa Club Tentha amadi Indian Doctors for Peace and Development IDPV na kusam na duna Chawa Club Tentha gi campus ta nomagi oiba free medical camp pangthokre ngasigi camp adu da tongan hospital gi doctor nipana general medicine gynecology dermatology pediatrics amadi psychiatrics na chingba mari leinaba layung singi anaba amadi laying pathapta lakma mioi chahum lomda laying khibaga loinana hidala taksing shu lemna pikhi ngasigi medical camp adu ga mari leinana minister oiramba dr moirang tem narana phungdorakpada sahi helaklaba tangdu leitadraba miyang wanaraba tanza asida asigumba free medical camp ama pangthok piba asi yamna nungaiba fawi hariduna aying mamatam su oirakpana angang amadi ahan singda tongan tongan ba anaba sing mayok narakba maramna masigumba camp asi yamna toina tawhaning haiki Sri Suvakumar Memorial Trust Karanjit Laishram na haikibada Manipurda hojik oiriba phibam asida awaba taraba singge yenglaga maki laikhidraba apokpagi mingda hangliba trust asina Thawal district ke tongan tongan ba mafam singda free medical camp asi pangthokpa horopane haiki mangna makhata na haikibada hospital da chatuna layang ngamjedaba financial problem leiba amadi IDP sing awabada mating pangboina camp asi pangthokpane hairaduna Asian Hospital Rims Jenims ke doctor singna mioi chahum lomda layang dana khudong chabo pikhi Angulika Drabalika Sigi, Pajamiam Wakalon Punamaxi, Punamana Kangi, Sumbatan Sida, free medical camp, I am saying Oana Yenga, health camp, Matosi, Haidana, Taupan the Manunda, Ibusu, inform Tona, Naktan witness winner, Young Black which is Nungaiba Mapawe, Hajutaganingi, and Hagi, Lapamasum, Rokwat Trust, Anina Kusin, Nasi, Hadabuto in the Tawani Yaki, and a guitarapedi Kungan, live patient Singamasum. Medical staff from different sources voluntarily mayam sigi mating pangbulak piliba damdagi khangin injelakpa angang singi tahu ko bokopa daina makal mathel lakpu singsi mayu namu honabada sugumba venture amatawsi value wise sigi event si samaj da kana badu sugumba tokol voluntarism asida khare hena hawai yaw kun harol sing aina igi tarapagi thakachari usumba health camp si yaragadi aina sindi langbi rutangbu disu sahi manunga mo ne athang ju tobu yar kalen jum tono honasi aina appeal tawyaningi duga doctor sing nurses medical staff singa medical camp si sayupagi coaching chen bai ugo phangi yam thuna sindu pora mani but it's a successful program Manipur Prajamyam the Khamin Jani Sugumba camp si Regional Institute of Medical Sciences RIMS Infalki Psychiatry Department Community Network for Empowerment CON the National Viral Hepatitis Control Program NVHCP Manipur State AIDS Control Society Masar Amadi
Coalition Plus ka kusamnaduna International Testing Week 2024 gi thoram ama Methadone Maintenance Therapy MMT Center of RIMS Imphal-da ngarang pangthokre. Tharamaduna sarugya akiba Psychiatry Department gi head oiriba Associate Professor Dr. S. Gojendro na phongdokibada International Testing Week hairiba asi hakshal gamani leinana pibu khudung chaba sing mipum khuding makta fanganba tangai fade haiba wafam miyam puna nixing minabagi thoram amani tangai fadaba testing ngalingeda tahurabadi khudung tiningai oiba pibam singdagi ngakthokpaga loinana mama yanloba miyoibagi punsi kanba ngami. Jang kaijang daba afaba kunai ma semgat pada chauna mating pangi haiki thoramadira starga akiba kon gi president RK Nalinikanta na phongdo kibada RIMS na sowa thokdang lautana cheola machumna pangthok kiba International Testing Week ki thoramasida semilon nitin laijadaba imungi phibam sokna leiba imungi mioi singda hepatitis B hepatitis C amadi HIV testing lemna tawba yabagi khudong chaba fangat ki thorom asing manungchana RIMS kaktana tana atei mafam singdasu pangthok ki hairaduna Thoramasi mai pang na pangthok na mohona bada tangai fadaba testing kit diagnostic tools treatment resourcing da loina na hepatitis amadi HIV gi patient singe vaccine sing mating pangbirakpi damuk tasu NVHCP amadi MSACS ki awang mathakta thagatpa phongdoki analayang mari lenana pangthokiba thoramasi da hepatitis C amadi HIV ga sagon naram bathengnarakhiba patient sing na makhata na lemna layang bui kunong sabasu piki haina RIMS ki media cell na thadorakpa Cherola mana kangal mi. Department of Psychiatry, Medical Science, COM India, National Viral Hepatitis Control Program Makata, screening program se screening program se hepatitis B, hepatitis C, screening program ne. Screening program sida hepatitis B Jadi tab kamu dah sudah tahu na vaccination se segi dong sabab aku nak masih pijari segi program dah aku nak target tahu je jadi ni nipumak ni aku nipumak di sini na aku anjay aduga atupa program silo matung dah aku hep C ga kanuri hepatitis HIV ke positif way juga klien memang dah aku nak makata na segi testing tahu nama atupa kudung sabab pijari na. Security Force na lapalapa section thorangi manung jana makatana chathakhiba thibohmugi thabakta Thawal District ki pechi chinglak talaiba Kalbert amagi manakta lotuna thamlamba bom amadi khulai kya fagat pangkhre fagalaba khulai sing adudi magazine jawba SMG karvaina ma 36 HE hand grenade ahum tube launching ani live round mari 9mm magazine manga kathokraba nongoi maru case kuntaru bayonet ama arming ring ani amadi charger ga konana baufeng radio se amani hari. The All Manipur Muslim Students Organization AMSO General Headquarters Kimiyang Makada Kakching District Masaloisang ki President Mohammad Musharraf na lucingbati mamachatuna Khungangi School sing yangshin khongsit kamani laina na ngasi Sathial Mamang High Madrasa yangchi lubu matamda school asi awat pana pik thana lairamba si thengnarakre school asi ngasi dagi matam kharagi mamangda yamna fazana angang singda school asi laijari ba oza khara duna honaduna mahi masing tambibagi thabak asi laurambani adubo laibak thibadi oza ani amana training gidamakta lip lawkiba amadi school gi kari amata khanbidana atope school da utilization thadokkiba maramna school asi hojikki yamna luba phibam amda leiramba thengnak oza wali ba sigi matangda mari leiramba education department da school gi maike dagi school asi gi headmaster na aiba cherol thaduna oza thabirak naba karak hijakrabasu wafam sing mamang da laikre makhatana sugum award pa si laitana ba paleba lengak na hen mi changbi bagal oinana school asi gi wali ba oza sing matam chana thabirak naba amso gi maike dagi khanalakli Hokiba thagi tang kuntra da Pune gi Khadak Wasla da pangthokiba National Defense Academy NDA gi chamagani putare suba passing out parade ta yaukiba cadet sing manungda Manipur gi Joda Thongjau mayumna parade asida leibak asigi piramningai oiraba President's Bronze Medal fangkibada Indian Army na nungaiba phongdok laduna
ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5ꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯣꯗ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯃꯌꯨꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯝꯂꯣꯡ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯥꯏꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2014 2013 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯤꯗꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ RIMC ꯗꯦꯍꯔꯥꯗꯨꯟꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2012ꯗ RIMCꯗꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ NDAꯒꯤ 198 ꯁꯨꯕ ꯀꯣꯔꯁꯇ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 3 ꯁꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ PROꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯈꯨꯒꯥ ꯔꯤꯚꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯎꯌꯨꯡ ꯍꯧꯕꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ MLA S. ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ MLAꯅ ꯃꯤꯅꯤ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯒꯥ ꯔꯤꯚꯔꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯀꯜꯂꯕ ꯏꯆꯦꯜꯅ ꯄꯨꯊꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯕꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ MLA S. ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯕꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯄꯤꯡꯒꯤ ꯑꯉꯟ ꯐꯧ ꯊꯥꯅꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯨꯝꯕꯤ, ꯁꯦꯇꯨꯄꯨꯔ, ꯇꯦꯔꯥꯈꯣꯡ, ꯋꯥꯡꯉꯨ, ꯂꯥꯏꯔꯝꯃꯔꯤꯜ, ꯁꯥꯕꯜ, ꯋꯥꯡꯉꯨ, ꯅꯥꯎꯗꯪꯀꯣꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯧꯀꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯄꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ YBHU ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ CEO ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯏꯕ ꯉꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯍꯨꯏꯔꯦꯝ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯋꯥꯡꯃ ꯇꯥꯕ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ YBHU ꯚꯕꯟꯗ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯍꯨꯏꯔꯦꯝ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯁꯃꯤꯇꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯋꯤꯡ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ A.K. ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯠ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯂꯥꯝ ꯇꯣꯝꯕꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ, ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯅꯤꯐꯔ ꯀꯧꯕ ꯅꯣꯚꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯠ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯂꯥꯝ ꯇꯣꯝꯕꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯄꯨ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯕꯥꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯨꯗꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯂꯣꯒꯤꯡ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯀꯁꯥꯔ, ꯁ꯭ꯔꯤꯚꯨꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯂꯥꯀꯥꯟꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯕꯥꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯁꯤꯂꯦꯠ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 119 ꯁꯥꯡꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯕꯥꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯕꯥꯕꯨꯜ ꯔꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ꯫ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯕꯥꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯠ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ISROꯒꯤ PSLV C-59 ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥ-3 ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯄꯨꯕ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5ꯗ ꯑꯟꯙ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯍꯔꯤꯀꯣꯇꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯇꯤꯁ ꯙꯥꯋꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯇꯥꯡ 4ꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃ
चोंथखिबने हाइरि ISRO की चेयरमैन S सोमाना ना फोंदोरकपदा तोंगान तोंगानबा कमर्शियल रिसर्च ता सिजिनगदबा सैटेलाइट सिंग पुबा रॉकेट अदु माई पांगना लॉन्च तौखिबगा लोइनना हाइबा सैटेलाइट सिंग असे स्पेस ऑर्बिटा माई पांगना डिप्लॉय तौबा ngamkhra हाइरि हौजिक सानबुगी पावमु फंगिनी इंडियन आर्मी ना स्पीयर कोर्प्स की मियंग मखादा चथरकिबा अनिसुबा इंडिजिनस नागा रेसलिंग चैंपियनशिप ngarang सेनापति डिस्ट्रिक्ट माई पांगना लोइसिनख्रे चैंपियनशिप असिदा चही तरादगी कुनगी मनुंगदा लैबा रेसलर हुंबुतराना केजी 55 हुंफुमंगा अमदी हुंफुमंगा मथकी तोंगान तोंगानबा वेट कैटेगरी अहुमदा सरुक याकी चैंपियनशिप असि नागा फुरुफ की थोजोक हेंदोकपा कल्चर हेरिटेज अदुबो योकनबा अमदी नहासिंग मरक्ता अपुनबगी सक्तम सागतपगा लोइनना सानबगी लमदा पुंगिंग थौगतनबा पांथोकपने हाइकी नुमित हुमनी चुमना चथगदबा चैंपियनशिप असिदा मरुइना नागा फुरुफ की नहासिंगना रेसलिंग हाइरिबा मसाना असिदा मखोइगे टैलेंट सिंग उथोकपगी तंजा अमा लौबगी खुदोंचाबा फंकी मसिंग यामबा मियामना येंगमा लाखिबगा लोइनना सानरोइसिंगी पुंगिंग थौगतखिबा चैंपियनशिप असिगी केजी 55 की वेट कैटेगरीदा मास्टर अदाबियोना गोल अमदी मास्टर अवराइना सिल्वर मेडल लौबंग की केजी 55 अमदी 55 मनुंगी कैटेगरीदा मास्टर पीजे पाबैना गोल अमदी मास्टर बैखोना सिल्वर मेडल लौखि लोइनना केजी 55 मथकी वेट कैटेगरीदा मास्टर रिखेलौना गोल अमदी मास्टर एस विलाना सिल्वर मेडल लौखि ngana pangthokiba closing ceremony adugi sarga moina mokok matang takraba wrestler singda medal ga konana cash prize amadi certificate singchu khusinaki loisalakpada marui bapa amona pijari कमल बाबू मांगखिबगी मतांगदा ngasi नुमित मंगानी की फावगी मनुंगदा स्टेट कैबिनेट मिफम फमगदबनी हिंगना पुथोकपा ngamdrabadi leimukhongdagi आर्मी कैम्प लौथोखिगदबनि हाइना जेसी ना डिमांड तौरी लाइस्ट्रम कमल बाबू की लंगला लंगिन पुथोकनबा मणिपुर हाई कोर्ट सेमखिबा कमिटी की स्पॉट इंक्वायरी चथबा होख्रे केस असिगी इंक्वायरी रिपोर्ट डिसेंबर 13 दा पिसिलबा याना लेनि अमदी मखोंदगी होना थबक पाइखलकलबा मतम कक्तदा ट्यूबरकुलोसिस हाइबदी टीबी लेना लमदम मसिदगी मुखतपा ngamgani haina हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन हाइखे हौजिक पुंजासी फावगा ISCOM मणिपुरी पॉलिसी जरे में तामरी सिंह खुरमजरी